السلام عليكم ورحمة الله. مردينا مرتي من پهلی لوٹا كمو منا برداشت بکنه منی خبره من خبر بلکه کمو شمار تورا بله والله ما خبران کنگا شو مردینا نوستا شو میں پایدیں تاکہ ہوتی لوگا ہوتی جنین چوکانگو وشین زندگی بوازین ہے. بعضی مردین مگنده شکایت کنتے ہوتی جنین ہے منی جنین منی عزت نکا و منی جنین منی احترام نکا منی جنین مردی حقا منا ندا شرری بیائی ما ہمیں مردین جندہ بچاری بعضی مردین ہمیں کے شکایت کنا ایشا حقیقتاً واتی آکے مردی مسئولیاتا آکے واجبا واتی مرد سرا ایا درو یلوکتگا. مثال لوگا چوکانی تربیت جنین سرائیں، لوگ سپائی جنین سرائیں، کنور جنین سرائیں، چوکانی وانیناگ جنین سرائیں، چوک اگر بیمار بیتا آئین چاراگ آئین اسپتال براگ جنین سرائیں، چوکا اسکول براگ جنین سرائیں، لوگ راشن آراگ جنین سرائیں، ہر چیز کے لوگ حاجاتی ہستا ہر چیز کے چوکانی حاجت ہستا درو جنین کنتے رو گیری تکاری دانتے انگا بھی مرد زہر ہمیں جنین سرا منگوشا اگا ای جنین درو تی ہر چیز کے تی کارا ہر چیز کے تی مسئولیتا آئی درو وطی سرا زورتگا اگا تراغو گو نکب چیزیا تی گما کمی کتے چوشین جنین سرا مردم بایدن زہر مبی چوشین چیزا کسانی تو مچار اگا گو نکب منگوشا چوشین جنین وطی دستانی دلا انا چمانی توکا بکا حقیقتیں چیا ترا آیا آسیدہ کتا درستیں تی کار و مسئولیت وطی سرا زورتگن تے چوشین جنین عزت و احترام کرزید تو آیا چی ناراض مبی آئیے مدام زنگا مجا